Kapitan Inteng! Kasano adi kaaguyak inteng kat nagado abisyom. Ha, ag sigarilyo kan aginom kamay. Mawaw ti tao no saan nga uminom. Sige man ti saan nga uminom no di ka mawaw. Ay di nakpilosopuan inteng. Arak ti kayat ko asawag. Lawlawagam nga min ti agsaw. Saan analawag ti panagsaw? Pagbalbalinam ngamin a komplikado ti saritaan. Uray saan may? Mapana ko ni di barangay ho. Ay di nakman siriban inteng. Ha? Domingo ita. Awan opisina. Domingo aya. Impag ta imbagam. Nay, apa yun pare? Nakangato ti abaga. Kan umanuyot kamay. Gagangay lang na ito, pare. Ay, delikadon pare. Mga no SARS. No COVID na itan. Ay, makaalis. Naalisan ko man ni Banang makaalis. Ay, ano niya? Saan ka nga rin na makaalis Saan? Ay, intakit di aksat. Pagsatanta kay paray. Ang mga no makita na ka ni Maribanang kaagungay. Ikang kaitigatang mo ti arak ta ikagumatang. Inta uminom iti palayo. Ay, una paray. Ipapartek kanituyang kaw. Di may saan niti ba manok kaw? Ay, mayat mang party ka itinitay. Naimas ti sabaw na. Mangtay ka man iti may sa 4x4 maray. Bayadam no utangam. Wain bayadak. Ato iti pagbayad kaw. Makita, anday ta kagawad. Amangan nga men no inyawat kon kat ibagamanan nga ilistak. Ay, unay kalaki din na yan, maray. Sigurista ka launay. Namin ano nga men na napasamak dayta. Mangted ka, kunada. Inton nayawat kon, ibagada mo ton nga ilistak. Inton kwan pimanaw dan. Mangtid ka nga ro din at mapanakan. Pag inuman nyo aya, Ay, kagkompormidita na. Apay, makiinom ka mo taya. na amom aya amakiin inumak. Imposible mo ta. Nga di ka umininom. Di pa'y mawaw ka. Parang man tayo may sa manok tuyang. Umay, inton madamdaman ni Parinte. Sikat timang partay, tasyak timang lutaw, kasjay. Ay, unay, sumuruman ang kinasulit mo tuyang. Apay, di mo kaya ti makisango kada kamay kani Parinte. Ayunan niya. Padasag sama nga raw ti makiinaw. Ay, kat padasa ba? Nagmayat to ba'y taginom? Mala, ingka nga raw dan tiliwan tay manok akun kunam. Tainak mat mangidadangan iti danom apaglamaw. Ingkagaruday, na mapanak mo tayo. Sa nabalay, ta naamo da jay amanaw. Ikam lang iti kanan na, umasidagay. Ay, ipalinong mo to din ang kukwaraw. Papanan nyo ayang kail. Inak ko magpasada ita. Ay, basta ipalinong mo. Inak nga rin nagpasada. Awan mo't opisinam itay di barangay haul. Da kayo natin mangipalinaw. Ay, basta ipalinong mo tinwang. Dalpas. Awan ti ado rason. Kasano nga ipalinong kao katagpasada nga raw. Sayang ti mapasadak no sa anak ngagpasada. Ay, mapanakon. Basta jibilin ko. Mapanak mo tanang kail. Inak agpasada. Da kayo ti mangipalinong itinwangyaw. Naimas ti timpla ti manok. Mayat nagpulutan, pare. Basta luto nito yan ko, pare. Naibas. Bagman, na nagustuhan nyo din loto ka pulutan, kapitan. Mayat kumano, basta ni Banang. Sumango iti inuman. Saan kahit nga parit na? Kontrabida na siya. Nito yan ko, pare, kahit mayat ang makisangaw. Awan pareho no kahit nataginaw. Ay, ito maminsan. Dito tayo manangagsyat, pare. Ayarigla daw, kapitan. O may kalaang basta dalaki diarak nga awit ma. Mayat, dinanggay kayo iti amin na banag. Pirigod. Nakapalas kayo matantay. Rumor kayo kaday.
Wan, kwarog. Adda na lagip ko agatangan ijay ilay. Mala, aglugan kayo nga ruda yung tamapantayaon. Nakitam ka di tinapanan ni uncle mo. Awan mo't ijay balay. Ha? Domingo mo tita, awan opisina na. Kuna na nga rin nga ipalinong ko kanutinwang na, katimbaga kang agpasada kita. Adala siguro na panan na. Agsublin to tapno ilinong na tinwang na. Unantay, amuna mo't nga nakagpasada taimbagak mait. Sige, intang harudan, tapno makaawi na kadagaws. At dapay nga min aramid, ijabalay. Ay, antay, ilakam nak iti pangaldawa. Umayak to mga nditaw. Jak namin map nak ijay ilay, nagbasitin na po ida. Get your guitar, ta. Mag-sing along tayo. Ay, wala pare. Pagkantahin naman nito yan ka. Kumanta ka, ti paglaingan na. Champion nga rin nito yan mo. Ano ti talent na. Dahil ta kinalaing na kumanta, ti kinayat ko kingkuha na pare. Oh! Kasi ka ngay pare, inya ngay mo ti kinayat mo, kini Maribanak. Ay, amok pa yan no. Anya ti kinayat ko. Jak malagip. Ay, una yan, tasan mo ang malagipay pare. No niya mo tinakay aywan. No amok lang nga da balunet na iday. Yung mga no, di pa ilang kahit kinabutan ko. Ang mga no ti dongdongon na pare, kat ti balunod na. Ngamsi ka. Naghatang yung kadin tigagaray, awantay. Wan, intan tanay, aldawan, jakpay nakaluto. Abda ka di ginatang yung amasida, antay. Adu pa'y matikarga ti ref. Ibusin tayo pa'y ati karga na sakbay agumatang akmanan. Lumugan kayo nga ruda, yung tamapantayaon. Ay, adamot siguro ni Inteng ijabalay. Ang mga no nakaapuyan, jay tulam masi dati iluto. Un siguro, antay. Aldawan, nakaapoy mo't siguro. Magatuturo ka. Pere. Ay, uray siya mo pare. Ay, makaturturo ka mo pare. Nindang umamaturo kichay kwarta. Agam, sarak sa mata makapagnama pa rin chay. Madang. Ituro ko dito ipapagparay. Ay, wala pare. Agkaidatan, ditoy. Do makaride pag biit. Mayatan. Mabalin man ang tiyag shop. Rumidap ta pa yung arad pare. Madamdaman tumanayin, t-shirt. Katuwa na. Kakaisura Dominga. Enjoyin tayo tiyag siya. Maribanang, dumagas kayo pa'y basit ditoy. Darasin yaw. Wan, umay kami, maray. Apay, anya ayati ibagam, itaman pa'y apinukawan na kami. Napanan ka di na kapitan, maray. Napan ngamin inaray at itataw dagitinwang nakabadong kan kapitan. Madama ka nung agsangsang duda. Ha? Anya, Ay, sus. awan ka din inting ijay, maray. Kung nadya ubi nga nakakita, awan da ka no ijay kan ni kabadong. Ay, napanan nga tam ngayon ni Angkail. Inakman kita ang tinwang. Ay, amangan man yan tinapasamak. Ay, sus. Agpadaan na rasing dagiti agong tinwangan, tay. Ay, nabati ti taliday tinakaiwaywayan da. Ay, napanan nga taday jay nga inteng. Muna mo napanak nagpasada. Apay binaybayan na tinwang na. Katay nuang mo nga'y kwarog. Ayan na. Nakalino nga iti sirok ti kayo, antay. Inruutak iti parabangaon. Ado ti kanin na aru ti jay. Napanan nga tan ni inteng. Ay, ayan nantay atidog abadang ko. Nakainilat kayaw. Diwa mo nagsangdo tinwang yaw. Narasang ti agong da. Awanan ti pagyanan ti liding ti talidan.
makapungtot ni Antay ang kail. Di takayaw. Isas, delikado nun narasang tipagyan ng tiliding tinuang paray. Hindi ba nang tipagdanagak paray? Kasano no madlaw na anak ka inumak? Ay, masapul a diritso ti panag ng paray. Tapnusan amadlaw ang nabartag ka. Alaman nga ron, tapadasak ti magna. Hanggang kita ama. Ang mga numadlaw ang nabartekak. Paray. Diritso lang ah. Kita am. Ay na. Nay, nakapasikil mo paray. Kasla, impatak na bangkay. Ha! Nakaunat mo nga mintisikaw, kintumang mau. Baliwak nga ron. Ano kastoy nga? Nay. Kasla mo't soldado nga agmarmarch sa paray. Ha? Sapay, adda ka no awit ni Maribana nga badang. Ay saan na balonay. Delikado paray. Delikado. Kwarog, nakitam ka din ni Uncle Mo? Ay, Antay, nakita ki balay da tata ba daw? Nakaila di jay. Na, anya ti aramiden na ijay. Ipay manta mapanak. Ay, Antay, mabitlang. Pingatay mo batang. Isinayo ka din ti karadkad na. Awanan natin kapitan nga angkal kao. Ay, makaamuditan no anya ti maaramid ko kan kuana itiday toy apong totkaw. Ay, Antay, mabitlang. Ay, surutak ni Antay. Ay, Kapitan, natanawak di tatawang agturong dito'y ni Maribanang. Iwas-was-iwas na tay atidog abadang, sumilap ti tadem na. Delikado pare. Saan tan ang makainumanan no ada mapasama kanyak? Ay, darasim nga ikatinti na ginuman tayo tuyan. Masapol na din na maamuan na nagiinom tayo. Ay, uwan ba daong? Ay, sus. Ikatukon, sakbay ang makadanon dito'y ni Maribanang. Ay, agpamaranga ka na sakit ti tiyan ko pare. Ay, uwan paray. Kunwaray, ilutag may. Ay, wen. Ay, delikado ti mabadang. Nay, addaytan ni Maribanang. Adda ka dita, intayin. Ay, sus. Ay, Maray, idurun mo lang. Umunag ka, tasaan anak katrang ka dayta. Ay, na. Nagsakit man din pare. Ilutan. Ay, saan ko na maibturan ti sakit na matayaksan pare. Ay, saan ka payamat mataya paray? Hawanan natin kumpare ka kapitan nung matay ka. Panawam ka din ni Maribanang. Anday. Anya ka diti napasamak, pari ba daw? Diyak ka mo maray. Hing kami kumagpalinong itinuang may. Ngam kastoy mo tayo. Agterteriter mitin iti sakit ti tiyan na. Ay, isumot lagayam akas diti napasamak itinwang yaw nga agpadpada. Ay, sige nga ron, tayo nakibagakan ni Kwarog. Tao may nakaalaan dito, inteng. Tamapantan, ija ospital. Imanawan pare. Mayak-yaktig. Napusipos ti ulo ni Banang. Ngam sigurado nga umayon ni Kwarog. Ha? Alain da ka, taipanda ka di ospital paray. Ay, bay aklata mapan kamay. Nangamong ni imong. Basta balisyak ti Badang. Taitan ni Kwarog paray. Ay, hindi napasama ka na kaya. Sa labayan na pare. Itulod na kampay iti ayan ti tricycle. Sige paray, kumput ka iti bagak. Kulod ka dyan ti tricycle. Aw, hala, tulungan kayo ng kail. Dagasan ta ni Antay. Tanapan pa'y nagpalays. Kaano pa'y anang rugi ti sakit mo, inteng? Itay pa'y dungaw. Apay na, agsakit mo nagpaisuti dyan ka na. Ay, apay inteng, ang sakit ka di manan. Ay, nagalas matan tirop pangat tarupam. Talaga nasakit. Na ito yan, Banang. Nasakit. Anay ko. Aganos ka pa'y biit. Dandani tayo ni hospital. Anay ko. Diyak sa malasatan hindi ito. Apay, nagsakit mo tayo na. Ouch! Anate ko na ti Doktor Banang. Ay nainteng, ulcer kanuday tasakit mo. Ah! No kayat mo pa'y ti agbyag,
Sardengam kanon ti kaiinom mo iti arak. Nagsakit mo tin. Ay amangan kanon no maopera ka. No saan akabailan ti agas. Lukatan dati tiyan mo. Ha? Kat ikaten dati nabutbutan apaset ti bitukam. Kaya't mo asawan. Ipirkilo dak. Ay, partyadak. Ay, anya pa'y nga hinun Ay. kasta. Apay inteng. Kaya't mo ka diti maparte. Ako nam. Ay, jak kaya ti mapartay. Ay, saan ako nga umininom iti arak? Numur. Ay, kapitan! Anya ngay ita, nadadaulan ti salunat mo. Isardang mo maminan ti panagin-inom mo iti ara. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Entertainment. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Fergie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Inteng. Apay kanuan na uram ti kalapaw dakulas ijay turod. Ay, day tati kayat ko amamuan. Agkakanatumot ti bagbagad di ubing nga day idi na uram. Kaya't mo asawan. Ubing lang ti adda ijay idinauram. Ewan ka no. Ay, masapul adok talag. No, apay na uram. Ta, pabaybayadan mo ni Baldo dyan. Nabiit na pa'y ngayon nala akayo na. Ay, kaya't kadinikulas abayadan tinairaman anapuran. Imbaga na nga ron nga awan, basol na itinapasamak. Anya ayati imbaga jay ubeng. No apay anauram ti kalapawda. Nakimat ka na. Na, kasano anakimat? Kat awan mat ti kamat idikalman. Ay, narabaw mat arason daytan. Eh, ada makidikimat. Sakbay nagtunaw. Ngip. Huh? Saan mo't ajay napigsa? Uno tay kunada natadem akimat. Oh, Madlaw mat no adda makimat. Tasarunwan tinapigsa aguruod. Naduktalan da ka day, no anya tinagtawdan ti uram iti kalapaw ni Tata Kulas, kagawad. Apay asaan ka nga minakimuyog ka ni Kapitan, idinapanday jay. Napanak namin nagpasada, tasan asyak ti duty ita, kagawad. Abda ngamin pasahiros ko itay bigat. No kayat mo, mapan ka ijay. Bareng adada pa'y ijay. Winsang agpaisaw. Alaman nga raw, mapanak man itay, kagawad. Win mapan ka. Tapno mamam ti makagapo no apay anauram. Sige, panawan ka pa'y nga raw. Da kayo mati masabat ko ang kail. Anya ti resulta ti imbestigasyon. nagaayam nga ubeng tinanguram. Pambardala ang jay nakimat tapno saan da mabaot. Anya iti naramid da ka no ang kail. Eh, nagluto da, kit pinanawan data nagayayam da. Iso nagkayam kam ti apoy. Tada nagango akayo iti asidag tinaglutuan da. Nagloko dagitan nga ubeng. Imbagada pa yan nakimat ti kalapaw. Jak mo't patsin ididamo da ita. Tawan mo't napig sa akimat. Madlaw mait no adda makimat. Tanapig sa ti guro out kalpasan ti panagkimat na. Iso na. Malaman, apay, di ka pa'y lagunay, kasano dinwang, kat adda pa'y la turo. Nagpipig sa akimat kin gurod. Mabuti nga. Kahit ijay nangarudan dinwang mau. Ada mo na simpay dyan pagturugan na. Apay numakimata nga. Ay katadakan ka dayta, ano mabutang ka itikimat. Adon, tinipadamag ang nakimat. Iso mabuti nga karumuan. Ay, sa bagay, di naudi na ipadamag,
kat ijay talon ka no ti ayan na idinakimat. Awan tilis-lis yan ti kimat tuyang. Talon man, wano unag ti balay, Ay. wano bantay, makimat kalata. Ay kabut-butang day ta akimat. Uray sa dino ti ayan mo, nugasat mo ti makimat. Iso akabutang ko ti makimat. At ko pa'y ti agbyag, tuyang. Nadamag yu ka din dyan nakimat dita kabangibang a barangay, kukumaray. Adda ka di man nakimat, maray. Ni badong kaw, kabutang na ti mapan mangkita ijay nuang na no agkimkimat. Kimatlaang kabuteng na. Apay, kaskarina ayamot ti makimat. Apay, asaan na kaskarina ako na maray? Delikado ti kimat. Jay laang mat napig sa akimat ti delikado. Adda mo jay kala at anapig sa asaan ang mapakadaan akimat. Kinatakrot laang dayta. Naira na lang mat siguro adag itinadamag tayo anakimat. Saan mo akabutang ti kimat, maribanang? Ay, kabutang ko no adda iti asideg ko. Agam saan mo tada ijay tangatang tikimat ko kumare. Nakaro ti panagkimat na. Apay anakabado ka itinalabasit ko araw. Awan koneksyon ti kimat iti maris ti badaw, kagawad. Day tamot nga miti kunadag iti babakal. Sanak mo ta bakit kagawad? Baruak mait. Isuasan apud no dayta kikimaten tinalabas ita badaw. Pilosopo ka. Day tamot nga ro ti bagbagada. Kikimatan tinalabasay. Apay nga rod nga iti kayaw. Birdi mait. Apay nga makimkimat kat saan mo ta nalabasay. Adan sa katkalintagam. Berdi mo't ngagpay sa pikay. Nga makimatmal. Aw, at dahil padamag da nakimatataaw. Dinamag kunuan niya ti maris ti bado na. Puraw kanumay. Sana nalabasay. Ay, kasta. Sa bagay, uray mangalap kat adda ka no makimat ijay taaw. Idulin mo man tinalabasit abadok kin sukatan man dahi tinalabasit a kortina. Tapay tinalabasit ta idulain kan sukatan. Wina ato dahi takano ti kikimatay. Ay kasta ka day. Alangarod ta idulin kaw. Sukatak matan ti kurtina ang nalabasay. Way, tagnusig sigurado. Delikado no makimat ti tao. Andaman ka nun nabit ang nakimatay. Ay ibalikas mula ang day takimat kat mabuti nga matang. Iso nga rod aliklikan dagiti kikimaten abanag. Kang runaan ka naw kat saan tayo arumrumwar no napipig sa tikimat. Iso nga rod asaan ako narumrumwar. Tagkimkimat. Kasanungay, inteng, pinabayadan ka ni Nicolas kan ni Baldo tinapuuran akay mulmula akay kayo na. Ini ka na lang iti dadakil apalakay nga imula naman ita. Anya ngay dagijay akay kayo. Rambutan mo dyan nakita. Ada lang ka. Agdudumamit. Bayaten ano adda palakay na. Mabiit mo't dagita nga agbunga. Ay, nauram mo timula na. Gapo ka dagiti agaayam nga ubing. Dadakkel ko man. Rinuot ka di tinagmulaan na. Taapay ang nauram. Nagaikan. Namanda nagango akayo ang nakadisaw. Kung nagango aruaw. Iso napuran. Ay, iso ana iraman ng dagiti kaimulmula akay kayo. Una. Nadangran lang ti daduma. Ay, nagloko nga ubing. Ibagada akimat tinanguram. Imbes nga isuda. Wun nga ron. Kasano ko mga uramon ti kimat, ti kalapaw. Ay, pangagtatare ka, sumalo pare. Ay, nagapuan di tabangkag paray. Oh? Nagtatada makimat. Iso nagawid akag. Ay, katatakrot mo. At nagtaray ka, sumalo. Nalakaya ti makimat paray. Kabutan ko ti kimat. Adon tinaypadamag ang natamaan ni ti kimat. Ay, nadalag na gijay. Apay, isan mo kabutay ti kimat. Saan? Ay, kwa. Ay, mayat no dito iti pagkimatan nata, da pakiuragaan. Ay, madiano dito'y paray. Kasi mo ti makimat ti dingun na.
Gatangan mo't dagiti tao. Oh, saan mo't alibre ti karni? Oh, Kasanungay no kasla kanya. Nga isulang ti pagaradok. No makimatakit, awanan na ti pagaradok, pare. Na, apay anak kang yirsi ka asumungad. No ada makakita kan ka, ibagada nga dakurkurang mo. tada kurkurang na. Ang ngir-ngir si nga awang kapgapuna. Sakit, ngir-ngir siyak ni Paribadong. Oh, Anya tinaramid na anak katawa. gaputa nagkimat. Nagdardaras ang nagawid. Imbis nga dahi di bangkag na. Ah, takrot nga rod ni pari badong ano kasta. Dahi tangarong timbagakan ko na. Nulakit nagkimatin. Kasla napakulan abilit. Nagpartak nga gawid. Gapo siguro kadagiti madamdamag na amakimkimat. Iso mabutang. Takrot nga min. Maray, agas mo man para gurigaw. Apayin maray, agurigor ka din ni kabadong. Ay, wun nga rod maray. Adda nga min ijay bangkag idinakimat ti kayo iti asideg na. Nakigtaw. Imbag, ta saan iraman ni kabadong no asidag ako nam. Wun nga rod maray. Awan ket kumatibadong kong no nairaman anakimat. Dakkel ti ka si ti apo ken kuana, ta saan iraman. Iso ang nagasat pa'y laeng tasaan ang nairaman. Uray lang na ipurwak ka no ti daddo maaparti ti kayo iti asidag na. Ay isumot lagayam, anakigtaw. Imbag ta saan anakabatba ti ako nada. Ay amok pa yun maray. Mga yabak to iti mga lawken kwa na. Papanam, nanatuyang. Adda nga tajay para alaw di tabalay da. Anya nga alaw? Sino ti alawon da? Ni badungkaw. Nakabatbatin samot idinakimat ti kayo iti asidag na. Imbag atasaan ang nairaman. Ayan nga ita ni tata ba daw? Adda ijay balay may agurigaw. Saus. Ay, ingata nga nga rod itay iti para gurigaw. Ngam na bara mo lata. Isumayin kayo mga yab iti mga law. Wag baraw. Ay madanagan naktanakigto nga main. Ay, ipaalaw ko man. Tap numaalaw no nakabatbatay. Kagurigor ka nun ni tata ba itong angkay? Gurigor. Kaano pa? Kano nakita ang naggapo ijay bangkag na idinaminsan nga aldaw. Oh. Din sa lang ka no rabi angkay? Ha? Napangarod na ngayap ni nanatuyang iti mga law. Ta nakabatbatin sa kanaw. Naglukot na pare badang. Noan niya manan at imbati na masapol ang mapanda pa'y alawon. Agpaiso nga taday tako na da makabatbatay angkay. Ay, jak pa'y napadasan din nakabatbati. Kapay ngamin nga ibati da. Noan niya man day ta ama ibatay. Intayon tuman kita ni tata ba daw angkay? Ay, kumusta kan paray? Apay, kanya timbati ma ako na ni Marituyang. Tanapan mo na ngayab iti agalaw. Pero may nga minabutan ko, pare. Hindi na ipurwak iti asidag ko ti bislak, hindi na kimat ti kayaw. Ay, umay kan, pare badong. Di ka agbat-bati. Ay, unay ko ngaminan da dyan, pare. Ay, agpaimbag ka kidita agsyat ta. Awan day ta guri-guri-gur. Ikusay mo man day ta asakit. Sapay kumata may imbaga na kadagos, pare. Di kunak nga rudain at turad ti pakinakam. Kimat lang day ta. Sigamot, pare. Nagsasao ka, kaslagayem mo ti kimat. Uwa na pala. Gayem ba? Tapno saan nga agdangran? Awan ti konsensya, kanakam ti kimat, pare. Noawanan panunot kinakam. Sakti mangtid iti day ta. Abayakas do iti magbagayo kinitata ba itong angkay? Mabalin nyo ayamot amandaran ti kimat. Marabak ko lang day jay. Arte ti tungtungan. San mo't anasayata rabak day jay? Kas laki di at dabilig yaw kontra iti kimat. Basta saan ko akabuteng ti kimat kunak manan. Madiday tangirab rabak angkay. Tapay ama di. Di mo't mangag ni kimat ti bagbagak o. Siyak pa iti agkintay kadagitang ibagbagam. Takrot na ba't takas lakad ni pare badong. Sana gapu iti kinatakraut.
Sana na saya ti agpalpalangguad ang kay. Da kayo pa'y tinang isuro kanyak iti dayta. Remor ka magbadaw, mayat ka din tiriknam. Ay, mayatin to yan. Mayat yung baga ni parinteng nga ikusay ko kanaw, ti sakit. Mamati ka mat, itirabak da a kapitan. Maikusay ayam ti sakit. Uray kas kasanaw, imay nak magbinisita na kwaraw, hindi masakita. Imay nakarinabak nga paisaw. Ngam agasam, takuna na agayim na ti kimat. Tungko na lang, muta. Ay, ada kamot paray. Ah, Ay, naimbag kat. Ingkusakusay mo kun ingkugta-kugtar mo ti sakit. ay katuwan mo ta paray. Napigsakaw. Agpaalaak iti siya ta ginunta dito sirok ti kayaw. Adamot pa nakalamisaan ta adakkel anasimpa abatok. Oh, ay kitadaking kaday ta paray. Agpaalak nga rudig. Mayat dito'y apagsyatan ta matanawagak tinuang ka kun bakak ije taltalon. Matanawagan mga paiso dito ijay taltalon wa. Ibaon ko ni Kwarang. Aggatangin iti inumin ta. Heto. Mayat nga paiso dito apagsyatan na paray. Naparier. Ay, delikado paray. Agkimat ka nag-road mo tayo. Oho. Igaraw mo man ang titakrot mo. Gayem ko day ta akimat kunak nga rod. Ay, delikado paray. Agawit tayo. No. Ibusan ta pa ti arak. Di ka man agbalin at takrot. Isanot kun to pa day ta akimat. Ay, nakita. Nagpigsa paray. Ay, tinamaan tikimat din wang kinbakam. Ha! Jesus! Natuang magagpaiso dagiti dingwan ka. Di damat bumangunin. Nakita ka mismo paray. Ijay, tinagnaan tigayim mau. Ay, stay, kimat ko na kuma. Ay, Jesus! Saan mo tin abumangon tinuang kin bakak? Unay mo tin day ta akimat. Ewan pa'y san-san to na. Sayang ti bakak, tinuang ko. Ay, kapitan! Anya ngay ita? Kasla di mo kabutang tikima. Ngam dagiti mat dingwan mo tinakima. Ala sigay! Ditan! Tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Inteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Awan opisina ita, Inteng. Di mo ka di mapanpasyaran ti taltalon, no kasan umot dagiti pagay. Ay, mapanak to madamdama ata na amor pa'y mati pagnaan. Malaminak. Na, kasta nga men ti saan ama nagdigos. Kabuteng na ti amor iti bigbigat. Apay no si ka nga rod ti mapan, saan mo akabutang ti amor ako na? Si kangarod ti agluto. Na. Kalpasan na, agdalos kan aglaba ka. Dahita manin aglaba. Na, anya nga rod ngay, pagririam lami na trabaho. Uray ata, kapitanak. Ay uray kapitan ka. Agtaod mat iti talon ti kanam. Unbit kagpaiso. Uray ka sa no kabak ng titao, kat agtaod iti talon ti kanina. Iso asaan mo nga ipanakkel a kapitan ka. Saan na rason day ta, tapno di ka mapan ijay talon. Dagumatang iti pistisiyaw. Taadaw, ti dangaw, ti pagay. Ado pa iti tumataya, bakas lababasit ako libangbang. Ayan nga iti igatang ka. Apay awanan, dyan intad ka. Awanan ata impalingki mutan. Ingatang kumut iti masida kan pinaggrosiret. Apay nagbit na ibusay. Na, anya nga iti ekspektaram. Kano nagngingi na amin nun amagatang. Mala, ikang ka. Tuwing ka nga roday, tapno may spray ako, dyan pagay. Inteng,
Isagsaganam mo tinapsak sprayer mo. Ado nga minti insekto di kapagayan. Masapul pasuyutan tapnosan ang mapirday. Ay ada pa'y matkit di jay pesticido ijay kamarin. Nakabitin itibag. Nakitak. Umanayan da di pagpasuyot. Nasaya at mat, tapno saan ako nagumatang. Ay, nagngin na ti pesticido. Napanan ni Kwaraw. Saan samot nga may ita dito'y balay? Napan siguro nagpasada Apay aya, Diyak pa'y nakita nga ni-sprayan na ti pagay na. makumikom nga agpaspasada. Ang mumutan jay kaanakam. Kasano nga di pagay na? Ibagam to noumay dito'y balay. May kamot nagpasuyot, paray. Un pare. Tapnosan nga ibusan dagiti insekto ti pagay. Nagadumang amin nagita adangaw. Sapay narigat ang paksyatan. Iwan nga rin. Nag-spray ta adwa. Kastamit dagiti kaarpad tatal-talam. Ngam ni Kwarog at saan pa? Ay kumapan namin ti insekto itipagay na ano kasta. Ibagak tuman kin kwa na agpasuyot mo. Ay wala paray. Ang ipakatakpay iti para iti marabutay no rabe. At dakit tirinugyan da. Sapay nagdadawil na kita. Kanin da ti puon ti pagay. Iso nga ron nga gipakatak iti rat killer. Tapno di da po kanan nagitipagay, paray. Urasak man. Agipakatakmat pinton rabi ay. Tapno maibus man na kita ang marabutit nga agdadaal iti pagay. Ay na, da kumamula kum dito'y apistisijaw, tapno saan kami amapan ijay ilay, maray. Huwin nga agpaiso, marikwanag. Awan ditoy, iso kapilitan na mapantitaw, ijay ilay. Padasag to ati gumatang. Jak amo dagiti nagnagan, kan pakausaran dagiti sabsabi daw. Sa bagay. Kaslama di mo nga may asari-sari tilakaw, adakalaok nan asabi daw. Tay tangarod ka, iso asa anak nga aglako iti pesticidaw. Ay huwin nga agpaiso. Sana balay, tasaan akanayon nga agkasapulan iti pesticidaw. Nula ang adapiste iti mula. Ado ka diti agperde iti mula yaw. Wun nga raw, isula ang ti ginagarak ijay ilay idi kalman. Nalpas kami na nagpasuyot ka ni pari ba daw? Apay ngay Kwarog. Apay di mo pasuyutan dagiti mulam. Makumihikumakpay mga agpaspasada ang kail. Kasano nga ro din di mulam? Awanin isuti papanan ti adu apistay, taawan mo ti pasuyot na, wano sabidong na. Jak pa'y mo't nakagatang iti sabi daw. Kano ka agumatang ngay? Inton ibusen ti pistay, ti inmulam. Gumatang akto ka day. Danag yun na ya. Kada oras nga glabas. Kada perjay, nagijay nga insektaw. Manumot lang iti makandag ita nga insiktaw. Nagbabasit da. Makamuha. Mulam mo't kid dia. Ibagbagak lang ti pagsaya atap. Nay, papanamaray, manmanu ka ang maisarong dito'y turaw. Ada na panan ni Inteng. Iso asyak ti mangipalinong itinwang may. Ay na, inak kumama mangalay ti dengdengeg. Ang nabiit pa'y mat nagpasuyot ni badong ko iti kanatengan, tado kanutigkes na. Ay, saan pa'y amabalin a pagdengdengan no nabiit a napasuyutan? Wang nga raw, no nga minsan apasuyutan ti mula, kat awan mo ti mabatay, ibusan mo ti igas. No tarong ti mulam, may mayat nga isupot mo ti bunga na no babasit da pay laeng. Mabalin asaan apasuyutan. Wansa ngagpaysaw, ay mga laaktuman iti supaw, ta isupot ko dagiti bunga ti tarungkaw. Win mare, safe no kasjay ti aramidem. Uray anya nga oras akayat mo ti mang puros, mabalin lata. Ba't tinasabat ka dito'y dalan, Kwarag? Kanya ko matipagimbagan na tataba daw. Apay, saan mo ka di sayangan, tinagbanugan? Sa nasayangan nga.
Apay na ibagayo dayta. Sayang, dagiti pagay mau. Nagaduadangaw, kininsikto na. Inabog mo kumaa. Anya, kasano ang maabog mo? Nagaduadangaw. Sikati mo pan mga bawg. Takukuha may. Ay, di ta ka malagay. Napanay. Inak man kita ang agpaiso dagiti pagay ikaw. Payakas la masurun ka. Asinaw ti kasurun mau. Naijeman na kwarog. Imbaga nga do ti dangaw ti pagay na. Imbaga nakiday, no apay ajak ka no binuga. Ah. Ay, inggaraw mga rutan ani kwarog tinangrabak kan kano kasta. Ay, yung magustuhan ti rabak na. Kas laubeng ti kasasauna. Talaga kasi ni kwarog. Ti kurana karaba na. Di na amaw ang makapasakit itipada na taaw. Awala ti amo kapag banagan da dya kwarog, no kas dyan na laeng. Di na kayat ti mabagaan. Is-istresem la tabagbagim iti awan ka iskan na banag. Apay nga kail. Panay tangad mo ti dawa dagiti pagay ikaw. Na Inibus mo ti dangaw. ay inibos da ata pinabayaan mo. Ha? Ay, dagiti daduma. Pinukan mo dagiti marabutay. Anya pa'y nga itati maapit kaw. Ay? Nagsayang ayn. Sayang ti bandog kan taktak kaw. Agraman puunan. Ay, imbagak nga min agumatang ka iti pagpasuyot mo iti. Ngaman niya nga iti naramid mo. Oh. Ay, nagdawal mo't dagita na dangaw. Nagbabasid da. Nga mawanim bati da. Ay, babasit da ang talaga asap-sapan da tinaganos dawat ti pagay. Diawanan ti agbalin. Pweston isunti apiton. Mabalin la kumapuran ti kapagayan. Tapos mamatay dagita dangaw. Hindi mapuuran ti ibirdi agaramay. Ay, Kumaano nagango? sayang dagiti bagay kaw. Dagiti sinalbaga dangaw kan marabutay. Tinagapay. Kasano ti pagay mo, kwarog? Nagtatakder da pa'y matantay. Ang mamambagas na. Panay upas. Apay ngamin adi mo pinasuyutan. Tapno na tay dagiti peste. Para manulang mo't ngal daw ajak na igatangan iti sabi daw. Nagagat kit di ada kita ababasit apistay. Ay na saan mo ngamin alalaengan dagiti babasit. Adda kabaulan da nga aramiden asaan akabaulan dagiti dadakkel. Huwin nga rudantay. Dangaw dalang inibus dakit na tinalawa kapagaya. Iso asaan mo abaybayan dagiti pagay mo, Hunantay. Amukton inton sumarunaw. Nay, gapasin mo itong tigaraming awan irik na kwarab. Untata. Imbag lang ipakan ko'y tinuang kaw. Di ka pala inuway-uway tinuang mulita. Tapno saan ka nga gapas. Ipan ko'y jay linong atay nakagpasada. Ijayan linong akan ng tinuang kaw. Sayang ti pagay mau, tadangaw kan marabutit ti mayran ranaw. Ewan nga raud. No pinatik ko matibalakad yung kiniangkal ko ngayon tayong. Saan kumakastoy tinagbanagan ti pagay kaw. Anya nga itan ti isa rin nga imula di tatalon mau. Kalpasan na magapas ko ti garamay. Awan mo't nga rudin ti irik na. Mulak iti manay. Agmula kumamit iti manay. Ngam narigat mo't abirokin ti binyay abukal. Awan may ti magata. Itak man ti binik ka manay. Bareng mayat pa nga imula. Nakasako kat dito'y sulay. Apa nga? Bubut mo't dagiti sakunan. Awam manantimbati ti marabutait. O kislaing dagitawi. Ay, kinanda ti bukal na. O kislaing ti bingay ikaw. Anya ngay mananti mo hula. Apay akas na ti itsuram kwaraw. Kaskala na pukawan. Diyay nga min binik aman nga imulak ko may di talon ko adinangaw. Apay ti binim amanay. Kinan mo ti marabutait. O Ha? kislaing mo timbati da kagawan. Rumbang kumaakanayon mo akitaan ije nang ikam. Mga nukanen dagiti marabutay. Salbag kiti da kiti aparaswa. Agtatakaw da. Iso ang masapol akanayon mo akitaan ti binim no kasjay. Amom at dagita aparaswa.
Di da ngamin ammo ti agmula. Pag numarandalat at isanda ako kwa. Isu nga daken ka amang yali ka iti mula wano bineb ka nagiti agpirday. Anya pa nga itati mula kiti talon ko adinangaw ngay angkal. Ay, agure ka. Ada binik abalataw. Day jayan ti ipurwak ta iti talon ta. Yung kayo man nga rodir warangkal. Kitain tayo no umanay nga ipurwak ta. Ay, ala ta ikabil ko di kamarin. Nakakarga iti basit asupot. Ala, tayo nakalaan. Oh, ato yun ti kung kunak binik abalataw. Kitahag man angkal. Oh, Anya day ta nakasupot akit kitain nyo. ay, dahito man indulin ko abin abalatong. Tayo kabil ko ngamin iji kamarin kay. Na, at dagayam indulin mo abin abalatong, inteng. Opo. Apay nga angkal. Ah, Binukbuk mo't dagiti biniyaw. binukbuk ko nam. Di, apay nga. Asus. Nay, apay adi mo imbaga kanyak nga dagayam indulin mo abin ti balatong. Tapno inasikasok kuma. Yan aw. Ay, Bukbuk ka namin. Salbag dagita bukbak. Ay, adda kada tayo ang mga sikaso itibin tapno saan abukbukan. Ay, nakurang lang iti asikaso. Adamot dagiti magatang ang mailaok, tapno saan ang mabukbok. Angam saan ang mabalin nga iluto akanen tapang bin ilaag. Sayang tibin iniinteng abalatong tabinukbok. Anya ngay itati ipurwakdan. Anya di ipurwak akong punayaw, kukumaray. Ay, jay ipurwak ko madainting kan kwarong abalatong, mare. Binukbok, saanan na mabalain. Saan nyo ka di nga imbilag analaing? Ay, jak manam mo, mare. Ay, jak pa'y ammo nga at dagayam indulin ni inteng ijay kamarin me. At daindulin kaw, ngam inikak itinarumak nga uging kandapaw, tapno saan abukbukan. Ay, mabalinti kasta. Wen, nabayagan nga aramida day tamaray. No saan ka makagatang iti powder nga ilaok iti binay, tapno saan abukbukan. Dapo ken rinumak nga uging ti ilaok, basta nabilag analaing ti bukal. No'y karimlaki di nga si kaswam timulan. San mo abaybayan adag iti piste iti mayranod. Ibingayan ka iti binig abalataw kanutaw. Wan man tatabataw. No lakit di tagbalain. Dubli nga isublik titid mo abinay. Alangarod ko araw. Agipurwak ka iti adaw. Tapno adumit ti maapit mo abalataw. Wan tata. Saan ko nabaybayan na dadalin dagiti pistay? Tapno sana masayang ti bambanog kao. Tinagagit kin nanaws, makaapit itinawadwad. Ti managbaybaya kin paliwawang, awan, mahapit na. Puno timbaga ni Tata Badong kwarog. Awan makabak itinagagat ken naanos. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maribanag, ada ka din ni Parinteng? Awan, ada na panan na, paribadong. Ijay barangay Hulmanay, maray. Saan? Nagsibog itimula na adanggo. Mabalin ka di mapan mo pala ngayaban, ta umay ditaw, maray. Anya?
paglakid din ta nagtubod na gito'y adanggo. Inteng, Apay ngay may ka? sinurot kan Ah, Ada ngamin ijay balay ni Pari Badong. apay ka no? Jak ambo. Ang kunana mo't amapan kakano iti ayan na. Ano nga tahti bagana? Ay, jak ammo Importante siguro. Taapay papaayaban na ka. Ala, umuna ka. Sumaruno ako. Kasi time may ka, pare. Ay, anyat ibagang paray. Kas makita mo't pare. Aday kang kungara. Ah. At ang agpaisig mo. Ang nagudwa mo tin. Uminom ta pare. Awan ka duwag nga uminom mitihara. Ay, kunak noon yan ti ibagam. Day talagayam. Pangasim kumabot na pare. Danggayan na, uray italay. Ala. Butoy ta, tumagayak. Hmm. Itangad ko ba sito na? Kurang pa na ita pare. Ah, Agtugaw ka pa yung amin na. ay. Jak pa inalpaster aramid ka trabaho. Nagadungal do pare. Malay, busa mo na ita napatay. Na, Ay na, nakatulog ang magayam dito yan, maray. Ay, word. No kayat mo, iturog mo pa lang dita sofa, Pari Badong. Ay, saanan maray. Ni parinting ay maray. Apa nga awan mo tayo? Napandain tuloy ti aramidon na. Ay, tulo ko parintingan. Tapinanawan na kiday. Ala, iturog mo pa tasakan to agawid no makariing ka, Pari Badong. Ay, maray, kwarta man dita. Na, ay apay ti kwarta aya. Inagumatang iti arak, maray. Tanay, naibusin na ito arak ng inumumay. Anya, Gimatang kamanan iti arak. Ay, awan bibiyang mau. Tasaan ko madaw-dawatin king ka, tigagatang ka. Imutang ka, kasta. Awan bibiyang mau, kunak maday. Na, saan ka lang arudan nga ikan iti kwarta? Ang iremedium latta. Trip ko nga na, tuminom. Day tala ti pagalistuam. Mabaybay ang payan dagiti mulam iti bangkag. Ay, makaring-ring ka mo launa ito yan. Ay, rumwara malagay. Na, enteng, inibus mo kano amin nga arak ni Pari Badong. ah, Iso adi mawat kanyak iti igatang na kano iti arak nga inuman na. anya. Kuno, basit lati intagay ko. Anya, Iso pinanawat, amok, tada iti utak ni Paribadong. Ay, di mawat kid din iti kwartakan ka. Tapnula igatang na iti arak. na, ay, kasanon nga'y jay kwartak. Ay, singirim tun Ay, adakit kastan. Ay, isa na mabalin. manuti dinawat ni Badungken ka, maribanang. Dua gasot a pisos, marituyang. Anya, Ay bayada maun, kasapulak itati kwartak. ay makapasurun day di abadong. Malawunan maray bayadak. Ngaminton maminsan, di munton ik-ikan no dumawat. Sige, maudi day jayan apanangted ko iti kwarta. Nasaya at maray. Amangan no adamot utang ni Badong dito'y tersina marikwanang. Awan, maray. Masurunak tamapan meten dumawdawat kini maribanang iti kwarta. Ay kat ikam ngamin iti kwarta na. Day tatisan amabalay. Ngamain, igatang na aming iti arak. Tapno amom maray. No adda maigaban na kwarta, ibusin na aming nga igatang iti arak. Maibos na nga tamot no igatang na amin ti kwarta na iti arak. Ay kat mga yabay, iti kadwa na nga aginaw. At damat igam yung abuti ti arak, tataba daw. Wait, nagapuak nga ron dita balay. Ay, kadwan na mga uminang kwarag. Ay, siya pa inakagpasada ko ma. Mayamaw na ita pasapasada dita. Kadwan na kiday nga aginap. Basit mo tanti karga day tayo igam mo abuti. Ay, kat gumatang kamutin na, nung maibos na itay. Alaman lang ngayon, pagustuhan kayo, tataba daw. Ayaw.
Gumatak man iti dua buti nga arak kagawad ko anang. Awan nga rudla ko nga arak. Amo mo't maiparit dayta. Amok naglaklako kayaw. Isualak wanda kaon. Anya, Sa nabalay, saan mimot nga inuman dito isturmaw? Yahawid ko mati di balay kaw. awan nga road. Sa anak nga glakla ko iti arak, period. Anyamat time. Kunak nuad na. Sige, mapahanak nga ro di ilay. At ginatan mo nga arak, warap. Da, siyempre. Mabalin na yamat nga awan. Ay ka uminom tangarudo na. Sige, rugihan tangarudan tataba daw. Unyayam, at ka di tarakan mo di amanaw. Dapat iti manaw. Ay kat pulutan ta, nagkapoy ka. Sige, project ti may sa manok ka, tataba daw. Kay taman ko araw. Agpan nagtaitan nga uminaw. Kat numabartag ta. Aw, kanya teramidin tataba daw. Ay kat iturog tamot na. Ha? Inton makaring ta. Ituloy taman ng tuminaw. Anya? Sinakumot nga abuno dagit ha, maray. Wan, Kapitan, ururayat ti tricycle ni Kwarog, tailukan ko kuma. Da, apay awan di pare badong. Awan nga raw, iso asya ako na ti agabuno ka dagiti mulamay. Anja. Ay, apay saan pa nagawit? Kat nun napan ije balay di na minsan kat nabarbartak. Pudno ang nagaway, ang rimwar manan adakaws, kat saan ang nagaw-awid, Kapitan. Aya, Kasjay ni Badong, no inruginan tinaginaw, may sa alawas ti palabsin na, Santos humardeng. itaman pa nga awan ni Kwarog. Agpasada kumamit. Ah, Urayat itulod na kuma. Mapanak kumamit ije papanak. nagpaili di kalman. Tama pan ka no gumatang iti arak. Arak! Ay, Panagkunak, adda bisita na iti balay na. aya. Payman. Indak man kitaan ije balay na. Nasaysaya at paya, Kapitan. Tapno mamwam no adda ijay wano awan. Ay, damot dito ni Kwarog ang nakaturog. Ay, nagalasan tila nga na ang nakaturog. Ay, Kwarog! Kwarog! Sa kaiwara mo tinaginumanda iti arak. At dapay ulukan sa katimanaw ang nagkaiwara. Hoy! Ay, agreeing ka! Taal daway! Ay, hoy! Ay, Nay, da kayo mo't gaya mang kalinteng. isumatla di ka mauray. Ta, ada ka dito yung barbartak. Ay, angkay. Naggurugit pa iti unag ti balay mo. Ay naku, ay nagbakwar kayo pa. Esos na isbuam sabot iti pantalon mo gapo iti bartek mo. Kaduwak ni Tata Badungan na ginamangkag. Ha? Ang imawan mo dito ni pare ba daw? Nagpakada kanyak. Amapan ka no iti may sapas ka. Iti kabangi mga barangay. Anya? Kunak man no napan ka iti papanam, inte. Ay, saanin ata nataktakak. Anya, Nagtengak mo't ni Kwarog iji balay na. Kastaw na iti bartek na. ah, Naginumda ka ni pare ba daw? Aging gadinan ka ba ilang tibagina? Sakpay ka tinagdalos iti unag tibalay na ta nagrugit. ay una yan. Piman akwarog, taawan mga sikasuken ko na. Masuro na ka ni pare ba daw? Barte ka na ni Kwarog. Kalpasan na, panawan na latat. Sakpay ti kakaasya ng asikaso. Ay ano inteng. Anya ngay nga road. Ay, may parit lang araw ti agla ko iti arak. Gumatang daa, ije ilay. Nakitam ni Badong ka, marikwanang, Ay awan mo't nakitkita ka ni Kabadaw. na 5 nga aldawon tinapalabas. Di pa'y nagaw-awid ije balay ti salbag alaklakayan. Kano ko na mamakalawas ti panagin-inom na iti arak sa sumardang. Ah, Dua nga aldaw pa'y ati palabsam. ay ti sinalbag alaklakayan. Maumuma ka talagan, maray.
Ay, Into lang na siguro na ati pa naging inom na iti arak. ay na po, tagbalbaliw kumamot tang ti asawa. Nanatuyang! Nanatuyang! Napay kwaraw. Ni kanutata ba daw? Binugbog dagiti agtutubaw. Anya, sa dinaw. Sa dino pa'y kuma. No di ijay na pananapas ka ni di kabangi nga barangay. Gong ko na. Nagkuna nga man. Pangasiyaw na natuyang. Asawa yu dayjay. Ingkay kitaan kuma. Ay, malaman lang mabalin ka day nga itulod na kwaraw. Way na natuyang. Ay, just kiki, di dagiti yung agtutuba. Basol mo Apay ngamin amasuron ka, kun manggulo ka, no sanda ka nga igatangan iti arak. Awan respeto dahi ti kaskanyak. Idinto talakaya ka. Ay na, sa bali, tandag iti agtutubo ba dong? Awan ka babayin ta. Ay sumardeng ka man. Si katawan babayin na. Tauray nalpasan ti paskan. Adda ka pa'y lang ngamin nga agin inom, kun agpulpulutan. Anya. Kawan, mala, agawitan. Natuya, ipanak kumamit din na di ospital. Anya? Apay, di ka masyang kanyak. Oray lang nagbukol ti moving ka. Para day talang mapan kay di ospital. Ha? Urayam, umpas lang day ta. Anya. Ay, just kikamit. Kaya mo mataya ka. Ay, no kailalaam ti biyag mo. Saan ka mapan agrikos-rikos di tangag barbarta. Ay. Agasam ta makalawa sa panagin inom ma. Nayunak tupay tabukol mau. Anya. Agdaruma, kiti napasama kanyak, pare. Na, agdarom ka. Kinusikamat ka no tiin mo na dimanog. Ay, uray pa. Hindi na ibos ti arak ken pulutan. Ipilit mo kano agumatang da. Ay, saan napuno dahi ta, pare? Ay, di mo man ipilit. Tado ti nakakita. Ha? Mangipabayin ka. Napan ka lang nakipangan. Ura di na ka inaw-awis. Naggulo ka pa. Pare. Ay, agbalbaliw kan. Maditi kas taga-arabin mo. Sige, pare. Saan ako nga agdaram, no kastamo lang. Una. Ken pangasim. Ta isardeng mo. Di pa nagbarbartik mo. Ay, huwin, pare. Isu nga ron adyak kayat nga aglako ni kagawan iti arak. Gaputa makita. Kitawan pa ng kontrol yaw nga umin-inaw. Ay, ipapilit yun pa iti kayat yun. Ay, di kagdanag, pare. Manipod ita. Liklika ka, unti uminom. Una. Nang runa, kat di mo amaw ti kontrol. Ay, agkasab na ita. 1 week ti pa nag-shot mo. Malaksid No, kayat mo ti maunat. Ay, saan mo ta, pare? Talaga din ton maulay. Ta iba may sakon, ti agtrabaho iti bangkag may pare. Very good kasta. Ay natatabadong. Saan adakas ti uminom? Basta lakit di saan analabas. Sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumli. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basi. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon agyaman kami iting kay panagdangan.